jabunyi jakumanya bwase njibikala basomba jibinjila bakumanya ndonga mupye wa Kasai munena lelo ewono ku Francine ngalola mwaka jilanga nyi mutulu ni chintuka chipya akajinta makonyi bwase muji kebulula mujijinga kunu sankisha tukala nyanke babana ba mukasai bajibikala bazanjika kwetu batambuko bwase kwetu kuyokumpala lelo ewono ku emukipa chileka ndonga mwetu wa Kasai munena yuka nokumu kunu kebela ewono ku ujukala batamba kumanya bula babushima bujina ja Prince Kabeya kange makanena munda mwachipa kushima cha Kasai munena yuko mkwate mujimuna nanga bukangi mbonenda nitukuikila myanda kaboka bujikale tangila orchestre wenda bushuka yuko mkwate mujimuni tungi batwenda wampinje ujumika la penyi album ujumika la upa tukani peshi mulu kumanyisha chintu kajipeshi kwa kujibalo njiba kulubandongo mwetu wa Kasai munena mwane tu Prince Kabeya weto mama Francine ngalula mwana baka jwa chitende uju tutumushinga kumatunga menyi partout presse wa Congo taske jirabonye mwana tu Prince Kabeya kumunenda tu kila myanda jikitanta ngila nanga bwale eunu kweu orchestre wenda album myanda yonso mushunika dokala ukwate mwana se musenga kumpala ndo balonje bakasai munena kumumanya bimpa to bangshe kunto dijulu bajumusangu bamumanya anyi bamumona ndo bamusenga kumpala kwa misanga mundu makasai mundu bamusenga kumpala mwana tu Prince Kabeya tutungunuka tubangisha ni ndongo mwetu wa Kasai munena babungi mbakumanya mbamona Prince Kabeya mankantu mukumanya kantu mumvu misambu yeba haichemanya bantu bonso mbakumanya nankowanyi peshi bapa bumbu bamusenga kumpala Prince Kabeya mwana mukasai mubangisha kuimbila mu ekleza ni peshi mutunguka mu kumashu ndo musango anju kumbushe binet bwane bamune bimbi Bakabaye baji babuni ba Prince baji babuni kajinu manyi no kumyeje mitoko kim pouvoir do haji ni mitoko kwaje ni bukale mwana wajo wanyeo myeje mitoko ke baji kombe musanga imula babitu balaba no we mwe beje baji bamanyi pouvoir un chef coutumier ni mubanga musique mu nzambi mujisambile bolo tatu pasteur mufo pasteur malu muntu yonse Bon, oui, quand le chanteur, bon chanteur, il faut bangi le muzambe muchitandi. Ulonga kuimba to, ulugu kusongola jebidi sound. Ndimu bangi le muzambe. Tatu vo pasteur. Kwa klesa kai. Papa mission kabuku mission. Mfumanya mwe no bansha mission. Bolo kuimba kwebe muti onso fo bansha mission bolo mission. Kidi mikala tamba kusanjika kwetu matuko akala. Après kumbuka bana ku ajoa 9 ans même kolo mu Kinshasa bana fika mu Kinshasa mwana mukindo angimba mulo kumakasi kana nga mwamatamba bubu bwela mufukumba bwela mukonyi lwebo mweka bulongo bongo ilebo mapangu basonga wow ijofa kikwite Kishasa année 84 9 ans. Prince Kabeya pinje unji ne 46 ans. Bientôt nous avons fait 37 ans de carrière. Kalumbanji. Ndiyo mbanga muziki mwana mukesa nchibwa takupe. Kwa juu Kalumbanji sha muziki mwana mukesa pinje bakumanya kele eno ku Prince Kabeya mukaju wimbila bankambo mbili bana ba mukasa banshimo orchestre kan pe chuba banshanka yeba mutwangeje bantu lwatu banshuma pe shumba banshuma bakampani bakansa njimulaji bwa musanga na instrument traditionnel munzu tatu moko nyuvuyi ni papa vubi ande muteta kakesa wako kutula twende kujigijai kushira tatu moko twetu botu tulejibu tusanga na madimba tusanje tokubyanza ngumba munzu mbya mumashi premier orchestre ngi mupetangana ne chibako wakulo okumfwamba ki lwambo wa Kasai mu muziki ukadi mufu wakafila kuchikapa kuchimvunda ki orchestre ndi mwende nende ki muntu di mu former mu di composer mu timba mulungi ni meji ni message chiba kwa kulopo bana kumukuma chiba kwa kulopo kimeme kwenze lwendo lungi mukwamle ndi mulo kukishasa kumakasi cheni mulo kunde katilwendo kumakasi muchukondwachi pandi ngimba mungiringira nakutuka mungiringire munje mukolela bantu bajila mwaji ngimba mutopino ndo mbanzambi mwene kulo bantu bajila mwaji
Afu muchi sanse mukamu orchestre na shumoto. Orchestre una kupeta mukisana kupeta balukin lulu sukisa ne basanga kat. Bavo mungiringiri batatu bakona. Ndimwimba ne batatu. Bakufa bonso bakaba fu bonso. Orchestre kamif même kushala. Bana kushala bana wao bayude bakulo mu na trois nino na taye. Avuna kwa mene woje muri kompalo kwa bayude Kongo mu chuma chikuru cha. Kale semukole mu kinwa. Kinwa mbokati. Toto muno kandi meje. Vraiment qui pas na kulwa même kuba kumbe musique to ndirige bantu. Mwana mukesi me ndirige bantu. Leader. Papa ti. Ni niveau itokulu kupetanga na mpinje bwane. Bantu bamanya kabe prince. Ni mama chala mwana na mama national. Ujumbe ni chala mwana, mo orchestre wenda nyipeshe uvumika la wimile pe luseka lupetana quelque part. Mvona orchestre wana. Hakuna mebu dibe ja président Musée Laurent Désiré Kabila. Hakuna mebu gouverneur Claudel Lubaya kukana. Bako invité mu bibi play mu matonge. Ki mo aba ufochala mwana mu découvrir. Bakunde découvrir okumvwa kunga umvwa mash. Ukufila carte de visite. Wane ufika kwende. Ana ufika kwende uvuka mulegele musique 4 ans nojiba manya bonso. Ana ufika kwende okumva vocal na kutete vocal ya kumpeshe bupala. Il faut nkuboje mu studio comme producteur. Mamu chala mwana kuboje mu comme producteur. Mu studio malo producteur. Oui. Peut-être kubwela kufute studio rapide. Mbo bongo kako musicien to. Mvone soliste sikabenga le Chabert. Le grand frère undi même mu londe 48 heures. Uvumu bayut deuxième fois. Mtoto wewe. Undi même mu londe. Ndia mu tatu mu babu. To kubwele mu bongo beaucoup travailler album malu. Na ku travailler 9 chansons. Tanjuki bitegete. Album malu waka potukwa mamu chala mwana. Misambu chuteme yebo wewe. Kinchile maji bwana wa mamu chala mwana. Kimbi tu bipeshe mesha colère. Kasi mu dibantu mo semaine album malu katonde bakolo utumuku mauteni lelwe na shimu fete jikabe ya balu bato badi balomba tolela malu. Bana babena kasai. Wachala mwana kumpala kwa nzambi ne kumpala kwa bantu. Bana bamwena kasai tangila meme Prince Kabeya. Udi wamba bwana nje mushima aloko répondre mo émission. Même qui compositeur wa album malu. Wachinyi ngamba album. Buchocho musambu wa malu nkayao. Vuka mene compositeur wa malu. Menji compositeur wa album malu. Ni misambu yonsi vumunde mwa malu misambu yonsi vumunde mwa malu nji muimbishe mama. Uji mupeshe mama ma vocal mu composer vocal et le vocal mu malu. Enzi no ko imba men mwene bionso. Na animation tout. C'est le musicien uji mu attaquer bwana générique ikale mu album. Le bantu on suba kaba bangane générique ngimbe générique wachilu. Seke menshange buwe wakalumba nje. Mwene orchestre au Prince Kabe. Wakenza no bwani ba ye ya ngate bionso. Anji quand même makaba amanyi to mumanya no ye. Bantu bajaja bantu bena bantu tiji tijaja lukunda tijimunda mo lukunda. Mwande ujuka lutambo kwa situ na opiteka tena bitolo. Munda mwa album malu misambu ya boni ya mwana to Prince Kabe. Balo njuko kulibando mo to kasai munene. Meme che muso kubwele mo wa kwambo mwana to Prince Kabe ngibi nashika musambu kesi ka munda walo malu. Njinye na bipa Lucas bwane to extrait to misambu yonsu jimunda to extrait to kesi. To ana libato titudi mo unda wa kasai. Mo buje me mwa ya dena. Adama never bate bwa kutangela bifu. Na je wewe. Teleja kwa kalomalwe. Satana kudinga bankamba be. Bantu kunyanga mikenyi ganzambi wa misumba nzambi wange. Zambi kubele mulawe bwa kuja kwa badamu ni utukalwa. Kulela kwa meve numuna malwe. Bantu mvaye kwa kalomalwe baba wange yo. Mwimbile ye. Zambi wange muyombwanye muyombwelelele. Zambi wange diba jaba yembe jabu kumbalelelo. Mawanyi mukwanga wanye mukwanga meme wande ko wantere jame chibola wa shambu yukaji wa bapendele kaji wa bapendele kujitukuwa chibola nyi wa basangile wa bagasangila ni bene matempwe mukaji wa mufu wanteleje itabangu bila ngutena mawanye
hey balume umayani umayaya madine oyaye ngumbe wangumayani midisona challenge ni mwanda munda mwanye ndini mwanda ngimba batu bumva tunasanga batu nanwela kabobo jalelo ngaje kudisasa byanyimboye vokale mfile bwane mutu vutumbe numere tugatande change jile wako bajane kakwena kutuma mukenje mamu we yo mwana wa mukwanga ni mupema mamu we yo lwayibonso tukwata chinko lwayibonso tuibaga jitu bwana bwajinange yo mamu we yo mamu wabale jina jamulumeni mwena kwendeyo kasonga wagujile waje watangile kwendeyo fidele wagujile jitabulu kaja bisamba kajene mogusomba munga chimwenemwe mutetele ne mubinjeyo muketa nasha mulwalu mukwangane mupemba tukwama jinanga twenza chintu chimwe c'est le musicien ou tout défendre Kasai Jani Prince tu vois musu bwane mbwelo wo Francine ngalola mwamba quand on va kudonguile même pas du moins ba no vocal wa kumpa bana kumvuni tembra ona kwa mettre machine peut-être emedo wa bato wa bafi ku mwiba mwa baka ipa du moins fois du moins mba emedo mbalo mu 2004 mo album deuxième album Chanza oui iyo lele twakutonabwe iyo lele twakubachaya bangaji bamba bagushala kubundwe iyo lele twakubachaya diba jagulenga mwimbile byondwe yakuja kusenga kwetu kwimba bamfumu ba matunga compositeur Prince Kabeya kabamba mulumbe mwena mbongele baro mwena mu matunga abafika ndi mato kabamba mulumba ndigishe jababa kamuletere wa kufika lelwe bena mange yo nene benza tibasa tana mujimu pabulo zambi kufuka Chanza mwene mate mufiko wabijimba kumutune kumali wakujene kuno Chanza kupe kati basama Chanza nganyewendo wamuzi meme mwambulishe mwene wende ni make mukwetu ni bwalu nyaye mwa kumutama bangane milumbu nyaye mwa kumakwi panye peta bwanye makani kwende byasuwaga bo baba wanye yolele mama wanye bajibamba kwetu Chanza mulela kai anye wanga kuile pale chilo impanga cha kwamba kati kukanta musamu no kwefunga juka vulo kasi wa kubibuka musambo aka tuiluko ngomwe moyo bananga moyo kola yo vraiment même andi mwambia nzambi ndi vérité au musambo moyo musambo wa iluko ngo oui tena mokushima bantu to bajikumputu bajibalonda bajikumatu ngamenya musambo wa iluko ngo ito reconnaissant même ngutuba vile bikolo kabe bitaba mukufila ngani animo rokeso kumbalo misambo nyingi mbesi woka mungu ne bamfunda na shukusede ne compositeur andi wachenga bakufunda kusede misaka vakati vumva mimi patwani peshe kana ba voyage mwanda mukulu ya kumputu bashi Prince Kabeya bwachi misaka kuvuka nene ni mamuchala mwana bimpa to même mu composer evre ndongo mama kati tubetane be evre mies mikupatule mikupinga je musene kuyungela na sitosakiti twasakitile makutu bana kaba mbile bwani mufufu bajiba mushima nejikala continue nejikala we mubeshe lwevu o comprendre bwani muntu tonshi ai beshe mani basene bafiwe ye muyinebe musanga kumputu ima kufika ye kushala bajiba ile kasumu kwetu bwani mukalengu tukuju mukafabulana katukuju mukanata fumu yonso pakaju kujimuka mukanu ditunga jakufu ikalo kujimuka fabulalo mukanu ikale vérité biji wambe biji we ndi mutata bikola ni mukajanye bana banyi album mufatuka mwenzela mujimu banga bantu baja bakuta bwa mwande mukola ni makwebe tanshukimanya ko kumwabe wanshu kungambi kwambili balonto bakulu bando mwaka sai mwena chivuchino takullo ni mamuchala mwana chi chintu chiji chenze botu tapuluka na kwenza album malu okupanyibwa hapa $100 $100 ambuyo mudemide okuya komputo okupanyibwa kuti producteur muko de producteur album
voyage mwanda mukulu bakusha prince itumu yeto ne passeport myangata bamba ni tuitu voyage makelele mujinde mu 5h ulo ne chibuta ufete bwana bakabai ni 30 ngulu bangulu mbantu batu bangata bafuta makuta bana mpingana ndimoje musamu mu album makenga kabeya okuleja bantu nukubambila di wakandine baba mutima wakankuma wakambile mwene kwebeno agafuka nginyi bokunyema kubatoke jino agafuma kubatoke nijishima ni mikaka naganuleja gabukulu tangile mwana ni mesulu nginyi lo muchimine wakajileje chiwuji kufuile bifuile bilengele bichilwalo lelu rocket kene kutoka mufu lelu eza musambo bumisambo ya yuso musambo tujimo musombo bwa myanda ya politique tata hapo kwa tushime ba public hapo tushime public sasa ba prince kabe mumbu kachala mwana kwa kufu mema ngapa tula album kwa kwa rocket sojuere nya kabijita bakulo Yesu kwa kaji prophet mko kumwere nya chikondo cha Yesu boli Yesu akabambili bwana baba Abraham baba Noah mema mfu nemvanzana Yesu bambili kaimoje kumbaja 30 ans prince kabe mu chikondo cha chala mwana ni bonzo ngibajele chiba kokulobo chibamba myankolo bilungwa mamwe mabende na bombele nunkwe bele mwaje unungu mabajanye ibaji bitekete byagando muka byanye nilayi mwanzambala nyoka wantoka chibamba myankolo Bob Marley kingu vimba mungiringire mu lulu wasukisa usoko makunyi mu bafu bantu bele makuta ndi muimba nende pojo mu muno na sek avant ye kukufu mumune prince mwenza byabunyi ni mu bayude di Congo ndi mu fil muimbi sheba leader leader unji meme chimu peshe vocal to alwa bukuja akuke ni kaji yoyo leader unji chimu peshe vocal to mu studio meme ufunde vocal im alwa akuke anga andamu ni bwa membi ando wandamu muba yuda ndi mwenza album muje menyo fait la force uvuwe boye lumba la wachitenge mawanye yoyo misambo njingimba sinjingambile bantu bajenu kumatunga mesi balu mwana muluba yonzo lumba la wachitenge mawanye yoyo roje wa mam bende kazayi waya ya makulu kwa machilobo chikala mwe chilobo cheto roje lumba la wachitenge wele lubile lwa tuibaga jitu tuyayi kwetu bene kasata jikoke vule wakaleja kaluma kwabwe prince ngakwila no kasai kasonga kene lutatu wakumanya mwabe weje masanga aba jijiba jamonga jawo kananga wako kakulwa matata iyalele bene kasaye iyalele twajikoka kwa kalama tabuluka mu kasaye do chanter de charme so kutane pena grand frère nanga 48 chanter de charme ungambo le mangala sikishasa kishasa ni sudi des autres wewe mpeta ngane grand frère 48 heures ujumvo charme ya mbuku mumacha bushu kwa mwane 48 heures en tout et batien bien ni même moi mane mu 20 heures kwep wewe mumbikile mu feto mu 20 heures ndi somba mu kwasa mu 5 heures uya no wimba kako ita morto mais wewe mubikile ba leader ba mugwane imba concert wengaye ujoko saka manger nka mu frapper ba leader bonso mu majilu mu feto mu frapper même baluba tu vas petanga ni ngamba ne référence tu vas peta mu majilu ha mwana boni mama Georgette Okemba na kumwele mwa buji mama Georgette mu braza Jean Dominique Okemba to ku peta rocket yonsu ya minene ya balu na ku ba frapper wewe kwa tichikolo ko mama chala mwana lelimba kadi yoyo na ku ba frapper bo ba benga nzambi na ba mwana ujimo ku bele mulanga akaba frapper kumeso kwa bantu apa ba ju peta ne prince mu terre ujimo peta ne sage l'homme sage mwana Denis Kamba Chimbo bien formé esprit charisme onje ngele mawuli pita mwana mwabu Denis Kamba Chimbo umwa ko beto ko batamba ko twanda mo to akasai munena nyame ko mikolo utupesha espace munene bakala ko tungulo ku kwenza ndongo ya kasai munena to ko tasko jula manza tenta mwana mwabu Denis Kamba Chimbo tumu bigila pende roi de Kasai c'est que là-bas politicien bantu ba défendre Kasai roi de Kasai
Kako ni roi moko toujours défendre Kasai Kambai. Achi on manyeshima ya to. Denis Kambai fumo Kasai Denis Kambai Chimbombo. Même ndi mo confirmer. Presque Kabeya vous confirmer roi du Kasai fumo Kasai. Du coup ta sekela wa maza tenta Prince Kabeya album mujiu matuma kesa pêche quand je kundila anyu chumundi lwase bako ma orchestre pas tout le bois sur le ku jouer. Ndi mo 5 ans beaucoup pas tous les 2 albums. 5 ans. Album et bidum sango sans producteur. Kayeba pauvre teti. Donc mutu mwika le pauvre kadi teti. Même quand un album où mabukalenga boitu mujimi sambu ya jitunga mujimi sambu ya inji mujile papa Tshisekedi wa Mulumba 6 chansons mujimu sambu ndinganza mpinje mweza ze ku sénateur Denis Kamba Chimbumbu wa Grand Kasai 5 provinces tutabalai tujibalai tubaka chimea tulama bukalea tulama ni mfumo jitu tulo kwa tunataka tupodesi Nje ukayuke baba ninkangule mabulo ndebulone bamanye deja badi usabo tuka pauvre deja mundo makasa bela chika kesi chana showane wa lokasa itolangane showane wa lokasa itolangane dia shonongo solange lokasoe to yale langani tolangane amstetela wodu sangi bantu bons basonge be mujilembo maumbo basonge be mujilembo maumbo bandi basonge be kubatetele kungongo bandi basonge be kumanyema kukatanga bandi basonge be kukasaye kubaluba lelele lelele Kasai ke buke no gutuba kutwelo gutuba kulala na bakusambila mwanda ifukuja mwanda ukamene mukapenyo ukamene muikonde ifukuja mwanda ukamene mukapenyo ukamene muibula Christophe Nkolo mwenye twende kwetu kwa bamulenda mboko abakatanga munuma yamwa antisong kalumba ndimube wimwe chilubese muyikulu umanye bwana Grand Kasai wawo dusangisha kujibisa oui faut kusangisha kimba jume muziki ya mbujimai kuyudu wele mukanango yuto kuchika wemi ujimi tsengai bajumi chitetela wimbanu defendre ku sankuru kajilo mami kasa central kasa oriental ujimi tsengai musicien uju we éduqué baju tanle bana beto bene kasa banyango mu chinsansa il faut un message we éduqué et un premier album des albums des trophées et zobim na novembre premier artiste abim c'est des albums banda musique akasa e banda premier artiste okumpala okupa tout l'album ipitch kache musique akasa e ba artiste okumpala okupa tout la musique mu flash disc sans producteur Prince Kabe no ikala ku nyi ko jefo mu campagne me ko lo kutanya makomikolo one to Prince Kabe yo bengani petra Jean-Marc Kabuni wa campagne wa mane Prince Kabe ya ku chemo chimanyikito wewe yawenze mujimo wawo we mubweli bya mu IDPS lo kebe kabe polémique kabe koto wa IDPS abo tu zikisa no musique bwa mu IDPS meme njimu kenga njimu arate massage 2011 kumbujima ine papa ya Chente Sekedi wa Mulungu lelo bakaba manye ba médecin ba ko ba peta avantage Prince Kabe ya négligé. Donc bientôt bien 2011 ndi mon kwa chile kumbujima mu campagne massage ndi mulala munzubu inachevé zubuka yimujika ton la pachata bokuchene ma hotel bakaba kebe kwa bashe le conclu du kwa kwele e Prince Kabe ya mwakulu musamushala quand mo ko mwakulu kabiche manye ngola ngbo de pesi no buchine banga nyi bamfumba yi de pesi na shitu ye ko fotu flo ko mente yi de pesi bwa cha kumpala nkasai chema nyo no tuja mfanga yero ni banga ni bolo back tungi batonso mundu mwakasa tu tuje uyi kuje ne kabele benza nani uyi kuje bonu bukalenga buruji nganye mundu mwabu Jean-Marc Kabuni fumoli to nga free sa tele chilombo balombo jibons bajukala mundu mwa chipi sumbwa be ko mundu tsumshim cha yido pes bonu bukaleno no bujine banga bipu na shukubangisha kwetu shishuku bitanta kwa babeni bukalenga batu babujane bantu kubujanka yebe kubunya to bwachinja mushinga ndimu kuma bibi album nyu patolo bukalengo to mfumo ditu mwa bene depes mwa ba combattant ndimu kokole bibi to 0 kudi ba mfumo so ba depes ndimu ya to mwenze ne dossier ya nyi masede mombulu mboje mu présidence banga taba sombele mon kwasi to ne lelo 5e mois yo mika la dossier ya reto commission ya mtu bambasi
chana na kabi vibika la vibika baka bako bigala jibe julu wa kufonda ujuwa ngata 12,000 fonda baji mo jeka ba ko de fwa chana kabi vibika la bata manyanga kwele jitu pa fu mwadu tunga tambo kutebele mwande bwase bantu abo bajoka tambo kuchitaka pa mwande tungi bato ko tuka sai katonto ka tujere trouver mukalenga bwa nanyibu kipa nyanga bwana ko munde mu album ujupa tuka bukalenga bwa kudi tuimbe yo twambila mfumwa jitu fachiwa mamwe bigaka tuye juga bashu tuibagile chimenga kwetu kutupuka kwenda bwansonge muntu yonso gutu watumbile kwabo tudi munyuma mweba chilobwe tuchimuna mvitiji balwishi bakulisha tetubena kasai twajimuke tulamayi mukalenga tulamefu mwajitu watungile fachiwa mamwe wachibawe tunu to bingu mambila masininga mene explosion milama message ange como message fati faut message faut como fuluji bwasi afuluka kwetu tutoka tubaba kula tukatubimba tu kimpa nyimbikile bana betu sénateur René Kambaye roi de Kasai procureur Yves Mwepu Ilunga procureur Kalwila mu 4e toi prince nyama kumikolo album ipatuka bantu bumva message bobolo wa Kasai bolu bitu bensumika mwenze mubayude chala mwana bisibega bibita meni ndukwenza ma remix misambu ya nyibokuleje bantu kameme game mwena bintu bensonye to bachenja mushimba bomba jika kabeka bikala manye misambu ayi bipo kwenza remix base batambo komanya ne album we bakachukua mekala mwenda nka yebato ubuka le monde bene porte parole we bon DJ wase alwa tuikile nene batu atumani shipnya nanga mshudu kai utu orchestre wa Prince Kabeya wikalo kwata mu wase ye chumambile cha monde mo orchestre wa Prince Kabeya unjimene bo bejinja akose bangani orchestre Aigle du Congo nyunyu wa munkanku o mukongo wa mukongo Aigle du Congo kamana mpata tu ya kuikile ni porte parole wa nyonyo wa mukanku wa mundu matuja kwa munga lati base atweleje bole bucha mangenzelo wa mujimu munda mwa orchestre wabu kati kati orchestre nshiko kulonda musambo mukesa base tubikila alo abwela tutuno kali ndonga mo sambo bukalenga bwetu base kati tulondo musambo bukalenga bwetu pashesha mwana mwabo chukumambilo wa mu tusumbucha nyonyo wa mukanku wa mundu mwa jituja kwa munga lati base abwela tuike hamyanda ya orchestre wabo ukalenga chinsanga mukulu mukwate mwakonyi mukwate kasayi nchimenga chitupo kujima weja chijibwi chini mabele tusangisha ilungi nyini meji tibaka ichimenga ena kasayi lwaye bonso tutonfu munyama kumikolo chilombo ibaka jitunge kasayi ketu kamwene kakubantwe juga ibene kwetwe kasayi lwaye bonso tutonfu munyama kumikolo chilombo ibaka jitunge kasayi ketu kamwene kakubantwe bena kasayi jibanju mena kubwe ukalenga butuvo bindile lelo nzambi wangu tutomoshi ukalenga mwangu banda kwetu kumutwa mukuna tutwayi mukalenga wajitunga mpanda tuibagile chime ibage chibila chashite katende kumalandi simateri lubilanje nemibagu bakwa sankuru loma mine chikapa atwenzele njila ibaka matana zembu ni maibi bwela kwetwe nikai tumutwayi mpanda chilombo iliza malu wako kema mujitunga jakwa mumusa makamba kwetu ni mwachilobo munkolomo mukata mulubanza kabyena kulwila mulopongo bipapa banga anju kubile mulumanyama tambwanyama lwatampeta bayekuto chilombo ngomo mupompa wako kabayeka mwanga kwabaga nyenda wakulukula jilusangile ni mulunguye wamuchitamba muyile kasangulu wamukalele munsu bwabilum shuka panshi jikunju jakasayi musanga chilombo mukwantombolo mwena mwamba wa chipoyi mwena kala chipoyi mukulu mwipikila mbeti wakaje makubwa jaje bana ba musoko uji wa mungu uji wa munsa katongola bena nkoche bena mitelu banyema kwetu ngufu mulumanyama chilombo wenza wavuluka kwetu wachisegeje chilombo mwambilayi mwana watamu ujanuta debulone bango bachiwa mama eta de droit biku rouge bakwata bango vyo bakamba
kotune katende watumbile mwenu wabaluvile mujiji yoyo jimukai kanana ngwachibawu Kasai munene Bena kasai nukaje badale bikaye tulambe bukale bena kwe tulambe chilombo wachisegeje tambweyo bagile chimenga Mama Denise nyakeru chisegeji Mama Marta kasalutele jayinumve Bena kasai nukaje badale bikaye tulambe bukale bena kwe tulambe chilombo wachisegeje tambweyo bagile chimenga ukalenga mbwimpa wabuja ne bantu kubuja nkayebe nkubunyanga bajibamba kwetu chilobo chikale mwenwe wamuna mwokwende majunda bena kasayi twakupeta chetu chilobwe chisegeji chilombo mulume wa mukaba tambwanya mabiga wakwile batulelwe kasayi binjile bakwele lupemba kudi mushile meye kudi chisegeji wa mulumba mukalenga wa lupemba ne jinanga tangile bwalu bwaga sayi musanga kwetu kwaga jikubanje kwaga shala bulanda mijime nimbu wabya kututonde zala ni makenga ni lufukuke ngeshabantwe wamanya mwachilobo munkolwe chisegeji chilombo mumukata mulubanze Bena kasai nukaje bena muntu batubanyisange tulambe bukale bikaye chilombo wachisegeje tuyayi kwetu mukalenga bagile chimenga chisegeji chilombo ujikatumba ka vitesi chinunu kwimba kwetu kwakule malwe tudi twimba twambila bantwe tuishagira kasayi musanga tulekela ilukinu ni lubabwe kutabulula kwabu kwa bisamba bana bamwene kasayi musange nwene bajikubatoke kwa bambenda kasayi munene biga yenuvwe nwene bali muchisansa kwila mambo bana bakuchimanga cha mulambe nwene bene chimenga cha kananga bana ba muluba waka bambe nwene bali kumbuchimayi bamwela yombo nwaka pomoyi kutwaka fuma fuluka endondo waka tubanjinga kumunkamba baka tutapulule province itanwe twetu kufile mafumu ni mabanji lelo mvita yako tuwelela kwetu kutuyaye matangile kulufanye kumoye tujitwime yoyoyo twambila mfumu wajitum fatiwa mamwe bigagatuye juga banshu twibagile chimea kwetu nkutuvuga kwena bwansongwe muntu yonse utu watumbila kwabo tujimunyima mwebe chilobwe tuchimuna mvita iji balwishi bakulwisha twetu bena kasayi twajimuke tulamayi bukalenga tulame mfumu wajitunga watungila fatiwa mamwe mwachibawe kasayi munene chikondo chako kumbana lelwe kayi mukalenga wajitunga panda sankurulu mami chikapa cha mansambe kayi mukalenga wajitunga panda tena muntu nashabatanda batubadisange kayi mukalenga wajitunga panda tetu magale kunsanga lubangwe kayi mukalenga wajitunga panda yoga banze fatiwa mamwe 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 grand soliste junior Kamala de Boulone Bangodi Ujima ini kana nujino amba munye Sankurune lomami nujino amba munye Kasayi kuchikapa nujino amba munye Kone moto muchisesa nujino amba munye Fachi beton, fachi beton, fachi beton, fachi beton Bena kasayi lelu twapupo tukumu bukalenga wakaluma kamwe Bakajibamba bakushala kubungu Tulamayi bukalenga Bantu bakunyanga misa bakuja kwa moja na muchima bakunyanga misa bakuja kwa moja bibi Aluishi bakunyanga misa bakuja kwa moja bibi Bambo vyango bakunyanga misa bakuja kwa moja bibi Abele mwana muntu mwana umufuatele shabyebe Tokula ibole bwa shite katende kumalandi Simanteri lubilanji kuba kwanga ni miba Fati azosala Fati azosala Bozo mona bondi maye Fati azosala Fati azosala
kupinja jimbini mwane tu chichichi lambu bwa musamu ipo du kala mutu songwela wakutamba kusankisha balonto ko bandongo to kasai munena weka mudala ibwa setu ya kwa kijila chukumambila wa munde orchestre munde mabu Prince Kabeya weka nokumulwa kusangeli pamwani fumwenda wa mujimu utu ya kutilenda mwane tu wetu awo mubai bishiko konko ya nyamanda munange bishu wewe to batarala basomo ngo tumona mujimu soko yeme limonekane sava kufila vraiment Prince Kabeya tangila kulwata sava mais oui baji pamona sutulonda tatweni oui papa bakavulu atato ojulo tufanangani simonu tulonda papa wende papa wanu tulwata bikole papa wani mumanya Weston même mwana sidumujila Weston bonduko bobukana wewe unizalo kabano kaba muntu numujisha chini muntu ye mulo ni tuza kaje kwa prince moi je kumujila tuza ku chimwa je kwela comme si faut kala bim nashimuvu kwa ba kukwa bukofu kunji mwanya kwa kufu kunji mwenda kana ti le nashimuvu kwa kufu kulobeshane tuza kulobesha kwatika kwatu kulobesha wenda ni muntu ni nzala wenu jaji bakay kaje kwa prince kavu ni mukupeta bija deja bantu bajabi manyina kulu balota tuza kutwa she balota kwa mwame mufika kwa na cameraman obulimo kungambulisha muya buchisalu mujila Weston kali yeye makulu atashe c'est comme vita déjà tawa Weston bon ndi à l'aise kutumwa bonje mvuku jibantu bajikaba bamanya mujimuto nje nyimupeta anani muntu jimumanya mujimumanya kupesha muntu valeur ni mema kabiji mupinga jila valeur tabiki mbi bakto bo kwenda kana est-ce que ben ko confiance konsko jumula msano mushika bato magasa sur votre information si ni tu moins engagement to mu viwani c'est ma première fois wa même ko engagement mu viwani presque be o un futa comme travailleur chena wa munjila to twenze mission tu pingana kwa ta 2000 anja kubesha madame to olwa kutuya kunzubu tuya kuja unja mema me kwa nyukutu wewe leader ulwa to bikole porte parole patuka kai mukala bo muntu lo mu sa chinkalu tout ça non ndi pas mon leader uju composer ni wimba tout ça c'est que uju mumanya kulwa ta uju mumanya ku défendre uju mumanya ku konga bantu c'est pourquoi mon la différence dit kala mais ni muli bimpa ya chinambi akutu lo bichisa akutu lo bichi ni mulo chufa chimpa ni mer kabote kalwa ndimusanga na wa moju mikala mulwa nga bibi apa na ku fete bwalu bo bimpa pindio vuntata bibi kwa ka mutoi teba mulu kupeta wenze mission soit wenza concert avant concert kasi mbenzi ba umanyika bwaka ba yukutofu umanyika bishi prince kabe yofu kumona munyi kadis kichivu ba soko kelesi bwana kichimanyi kito pinje prince kabesi igiju mumpatula bwana mwaba osuju yo kubeja ngala kwa ba kupatula to parole watu nyeye prince kabe yofu kumanya munyi ujuma kungambila kumwabutu ka benzi ne baka bija mission ku TV kenda kuto ba fanatique betu ba témoin nye prince kabe ujum pesha ma chance ani mo kube kuita bani faut que kale reconnaissance mu vie reconnaissance mi on follow ban shiko kwa lu tu ngono ma point ba prince kala mutu jeune na shimo jiwo reconnaître kwa ka pempanyi na reconnaître mi sami kwa kadi ego ku sinkumwene kanji ku medias ba fanatique bani ba prince kabe ya aigle di ko ko ka bini makela nka ni orchestre mu kwa ndi engagé avec document ba funda muto caché wala ni ba kul bando ma ka sai munene njino ngata témoin itu kujina move no kamu mbuko moyimbo amukwa anubinji jimeli maneleje mwana bolo me uju wenda kanu jile lori pa mala bolo pa kade musamu nyuka no peta mutu uji mwa prince ka banji mwela kalumani bwa pinje bwa décision mo puji mikala mwanga nji kupesha information ni pesha fanatique et information wani nji mwenda kana mi abai mu cadre kan ngenza muju mutine salaire to menganda muna ngenza muju mutu soenzi pour le moment ci entreprise wani unja engagé lelo mema musama bangu yana ni hospital mwana ni musama ba yenenda hospital mema ni bwalu ba kumachaji babwa kula mvungeza muju mu ma orchestre tumanyanga na patu mu concert tumanyanga na patu mu muiki ba muiki kushika ko punyanga tula kushikisha mwana prince kabe pa ndo nshikutunga ngane musango album oju patoko mo boy we ku porte parole musango prince kabe mu ko moy bien bita album mo ngable na patoko mo ngondo campagne we binyo fond confirmer lembo na mafi d'abord matuka ntumbikila aigle imagine aigle nyonyo munka c'est que nyonyo ye mu manakulu muntu tala bantu bonso bajipashi
bavo mutanga la mpinje mu bakoka masala bu malo ka bena ka benda to nyunya mi boela mu maswa déjà votre information presque bea uju fatula 2 albums album mu ju fatuka ngondo aji ku minu mibije chena ntela mu mois ni mibije au mois dernièrement entre ma vendredi samedi ni tumu pesha ba fanatique beto ba sanka nende mais fatu to kula na shedi musomba pa buku mumbi kila neza ku plaisir bwana lomo aba unje uvumu studio si appel one mu système non aigle fo alwa ba fanatique bena ba mu mwana tout ça ba muke ba bikole fo a di supprimer ku média d'excuser mais kako ina mutanchi to nu sanka du bamba ni kabe ya mvu abanya misambo binya kabe ya mukanga misambo ni nudi kumpala kwa masanga mimba avant album ko na organisation campagne wa concert on tu campagne tu balo ani bantu ko voir avant go album ko patuka. OK, merci beaucoup madame. Mais samedi tout une répétition mon chez Izipa. Oui, dimanche tout moi mon espace Denis Kambay Grand Kasai espace Grand Kasai pas Denis Kambay. Tout moi ba dimanche samedi tout mon chez après album ni tout cas le kulufu. Quand tu as sorti officiel le kulufu. Kulufu ko balu. Oui, balu ba baji kulufu ba bon ki bubi wa musique yetu ya chiluba moko. Commune. C'est que tu dis moi betu kuma musique tu bamanye ni kwa ngola kutubana betu ba chiluba to kulufu kutubana betu ba chiluba to ukumena musique muchishe muchiku. Bana betu abu ni baji banu mwana ji bakaya baji banu mvaji bakaya. Fo umva musambo wa muntu. Mais muntu au quand même kumona jinga jitu. Sorti officiel le deuxième album tout mwenza kulufu. Bena ba fanatique betu ba kulufu ba bikila bikole. Ah non, sorti officiel tu es la kulufu tu es kulufu 4 jours. Tu es ni tu ndane bo monjila. Kalou, toi c'est ni tu es kumata du 5 jours. Tu dis ba plus loin. C'est que kacha bulobe bu banga musicien kumpala chilubu juku kuma concert kumwanda c'est presque abé. Tu es kumwanda 5 jours. Maintenant tout vingana muku Kinshasa pour te continuer ma répétition et tout. Mais pour du fanatique et tu on sur du Toulonda concert du samedi dimanche. Samedi tu dis mon mouchi Izipa, dimanche tu dis mon espace Grand Kasai moi Denis Kambay Chimbombo moi ba ujina kumwela moyo. Voilà, muni ma peine victoire. Nous tu dis moi ba mais malon ça du même. Leader du mon studio. Ouais, malon ça du même leader du mon studio générique. Chibi leader mumba surprendre ni chintu chukwa bukampanda chachikesi mwimbo mumya kuluyonso tujini générique wa mangala kacho tu change ko nzeka donc kino a dû retrouver mon album mudule on voit générique wa lingala majimba chiluba ba anime mu lingala kacho tu change ko nzeka muji ndifa bwibi oh ndifa bwibi pa muni muntu tu composer wimba c'est ça kibwa chini wa chance ya buni merci musango kumpala bimba ni majimba kadi bimba mu mangala est-ce que du tout cas dit kino mo kusomba bela chela kanzemba baluba na yo kana no générique wana uju chumva di ba mais tout we uju mva ku presque abe uju ba 5 show uju mva so tasije na kusantia oh ndipa bwipa muni ngomba bikengela mwana ikala ngomba pomoito presque be kalumbando amujumi mpudumika lomoko atina kumona déjà kwa kumutangila bambane bilamba na shima kutamanyana kwambiji mento funi bishari na shibo bali der konsumba manyi bwane na shimo affrontement mtumba kumama yodi ajiku Meclair bijiku ma kasamoto ma western ajiku mamu kase udibeta mukase menje kino villageois forme te leader wa kasai kena gut force gata forme tout loangana kukuma kamiti mona tu pense que bia faut le concours que tu chama kushikisha ndo mechi mona ka le concours kutubwa lu mutira utangwana kama ndo mo espace kwa kasai quand bikala ani bamfumba matonga ani bamfumba badibikala bakoma kula chuba ko batibikala batamba ko soutenir dans nos cultures wa kasai we malubo au moins utuka lu zanjika culture wetu wa kasai kutuma kwamba chini pamwana wala kutubu ntonda bikole bolo bajiba tuseka kujibu kwa bisamba be ba musicien ba bisamba bikole bajiba tuseka pourquoi we tumujimo kwimba mu majili bajiba bantu bafuisha uji musicien wimba mu fete nongo to bantu bonsu baje banwa musicien ka ba mu servir
ni musicien kaba ba mu pankwasa to ba som mulu ye ba imana ko micro ayimbile bantu ujinya magene valerto ne ba musicien ba bunyi ba bena kasa ba ji ba fois ko ni ujumu na majilo mi kala no abena jiken kaba ne valerto kadi tu défendre culture mukisha sembo we kuimba mu chiluba ba kino ba bole mu concert ou bala 50 kino mu concert ba jamais problème mais tout défendre culture wetu mais bana betu ba bena kasai ba kushiba culture wetu première musique mu Congo musique yetu achimu kako ni musique jimo kupita musique jilonda mpinje ya bana betu ba Mongo musango moyo mu byanyi pesi jipanga jinanga munda mwetu kupanga jinanga bisumbu bya bijiji bya kututapululu tukaji province itano kwa katu shebanka katu province itano politique mubi wokubwela bakututapululu bisambe bibilu kusomba netu bitu jibanki jile mu Kasai bakubyanga te baku utiliser bwane batrahir Kasai kipo kumuna vita kachwa lejibuka mungu vita mibwele kwetu guerre mu Kasai na vita kama inasa pa kubwela mu Kasai okupanga jinanga jumfanga naka jene ko toku ban fumu bakabu kulumene bo bakasai jumfanga naka jene ko ba politicien bakasai culture muf c'est tout musique folklorique nji défendre pa kwa kijili ba musicien mu présidence ko je fumu ajito kasa bana kijili ba kijili fumu na palo anyem anu we wa pelo ba kijili banya ne ba fumu ne lelemba muto fumu na alama sasa muto fumu na kadia to jibantu ba chana fo ba kijili ba prêtre jibe wera wasekwa kimwa chini na festival mu Martin no fute wachi festival nchindu cha musique ya kabukulu ya bena bandu kabukulu Equateur kabukulu Kasai central kabukulu Kasai oriental sankurulo mami balu atabila mbabi yamba kabukulu batoka je ba filmer bialum kimbi kino teka musique no la chibana babaka jibutaka bijibishi pe generation kimbi no jibana ngado betisi jibimba kimbi no kana basuku kumvika tanya kana bafikisha ndi mubweje dossier no kujimya ba ijimizanjika ku ndi mubweje dossier wani ministre wa culture utu akijilano ba misemba ni mubambila mu présidence bajiba akijilano ba misemba ni mu présidence mukaji ko conseil wa président amanyanga na musicien ujo konze fever ubwele kadi tu etu mutu katu bamanya na ba conseil ba présidence to katu na bole dossier ya ndi mu présidence sam mfumu lombo mwa peta na mfumu ajitunga mwambile mianda ya musique traditionnelle ya Congo authenticité bakongela kala pinjangezem kipanji njilwa na fo pers bana betu bajiba soutenir wa misambo ya kasa soutien ni ministre wa culture dinde na konko ya manda munange chene mu manto jini chene mu manto chene mu kasi manto ni ba kuna shiku duma jinje ntujima kufika kajibana ya musa da tatu bansombeshe to kujinde to 17h kabe bangakijile inyaka beje musamu ibeje boje bo kumulombe bya kujana après ça bantu bajibangede mwana tu sénateur Denis Kamba Chimbombo muntu ampanda mu studio procureur Yves Mwepu procureur Kalwila maître Paul Ngandulu Membu bantu bajiba bangambulishe bwane album kuwa ya rapide bani mukubajila kimba tubananga culture nimba bakula bikol sénateur mwenda tourna wa Kasa Grand Kasamisha mubangi lokuba Kongo ngweta me mubangi lokumupeta baluba kumwanda bajika kumatadi kubomba baluba bantu mosofindie bapeta message faut bon message mwini mwanza ma album ya jini message bomwena Kasai tutabala tujibala tuibaka kwetu tulama bukalenga tulama mfumwa dito esheko wa chilombo mfumwa dito mwabalu wa prince kabepen recite wa mfumwa dito mwabena gongo beta image tukwata kachipa bunyinele tuibaka kwetu no bana betu bajiba soutenir mbobo kajinjini lomba muluba yonsu muluba musanga bajikuma tunga menyi bajiku Afrique bajimu mujitonga ja Kongo bajikwetu ngino pesha numero bon numbikil nu soutenir album ibidi sans producteur national ngaya ma clip son chena kumbana album bikela pato comme novembre yon subiti ngino pesha numero idi 085 330 14 26
085 330 14 26 wewe munke ba WhatsApp Facebook tutu yekile wewe unijambulisha ujumbe kila utumeke bakantu bwani message yao ujimu soutenir message ayene computer tujini message abuni bana betu bajibaleji bumukisha sukuba toka kabene bakole bimpate mu chako etutu bakafu mobi ne bama mwambu bakulu bumsensansa bakufu mo bya kwetu bana bakaba tufishe bundu we mutangale mu mabara bwati de bakaba lwata bibi baluba kaji mulumba musukuba bintu bundumba uju pitene bya bisambe ya kadi kimbi de bitonde kujimi sambu ya kwenza sute mukesi bana betu bantu ampanda munakonji mubanga kuma nokonyo kuma bantu ampanda bwani muji mwewe kumpala muji mukinwanyito mwana tukati batakufika ku kibumbu cha ndomo dwa Kasai munena kadibi papa utukushikijane ba mwana tu porte parole dine dia pompo moyo Christian Kalonda ujumu wakuti bakutombile numéro ya nani ya mfumo kajobi ya shiri numéro ya banyoko chika dinachukua joba kwa kupeta orchestre voilà. Merci beaucoup. Numéro ya niji 039 63 15 72. Diba Johnson di muntu musuku bikila uju bikila téléphone auto vert wa 039 63 15 72. Donc tuji mwa baba kwa hizo mtu tuji kwa hizo mtu parce que be Aigle du Congo uji kwa kusankisha fanatique yedios kato ina kubwa polémique to kato ina kubwa kupenda muntu to kato ina kubwa critiquer muntu to mais tuji kubwa ku marquer ci di munda mwa Aigle du Congo presque be ya kumpala kwa bantu non c'est que muntu kampanda to mwa be tutu nendu di mwa be di nevre kampanda OK bon kujikisha chimpa moyi wetu wa mashi chimbombo deni kambai chimpa moye mombosi ve chebea ujumwa bao presque be ujumwa beo ujiri lomba ji kwa chisha jenu petit bayer kabeyan kashama kuba kwa ba mwela yombo ujini musambo ende mo album memu Fidel Castro libene musambo mo album memu donc album eju patuka ujimu muni show ya dikemu bafubi mbasi timba terrain yos kabalale tupatula misambo tumfasi takufika merci beaucoup tasiki dela wane tu Christian Kalonda bwa ngumi ba ni mufile bwa orchestre weno Aigle ah ouais Aigle du Congo nyonyo monkanko chema ko chino ko to bi putu ko ji moni wa Prince Kabemba ko shikisha ndo moto Kasai munena bantu bajuma ukwata chini bwa muyu ko tumujime u me ji kadina ji bwa lelo e jande kelu je bantu ukwata chini ni ko pesha ko ji programme ko dimu kwani ko ndani me campagne pia kaje na wakukumbaja bwa si ji bantu mo ukwata mpinje chande kelu chani tutabala ibena Kasai tujibalai tujibumonyi bajuku bandundu jibalai bajuku Equateur jibalai bajuku Sud Kivu jibalai muluba yonso no jibal mwabunu jino jibal na shimabu jonzi mujimono jibal no jibumunyi tulama bukalenga tulama mfumaji to kimei bande mais nécessaire ndekelo kaji tukatu mei mamba ku sénateur de ne kamba wa chimbo ushala bwamba na shibulo kufabana prophète mal compris ushala bwamba na shibulo kufabana takufika kundekelo kondo kuluka ime ya kamba wa chimbo ushala bwamba na shibu fabantwe mamwanye tuyayi kwetwe tuyibage chimera chiyakwe batu bende batu baya kwabwe bene muntu nashe batanda batu bajisange comprend donc bafumu bakabukulu prince nyeyo bakino Prince Kabenya nyeyo bajiku kumputo ba diaspora kajiba jimu presence no amanya Prince Kabenya nyeyo bajimu idepes Prince Kabenya nyeyo takushikisha ndongo makasa mwele bantu bonse ka tamkulo ndongo mwetu tunole tosikijila mansenta nota mwe wase album wa Prince Kabenya njakuto ko mungondo wa 10 e umuluba yonso batukula tamkulo ndongo tokasa mwele bi pakto mutanya mwe kubikola wase mwana wa mukasai ujuka lutamikuza nshika kwetu
tout la moyo kujimoni mabu honorable Léon Bikaimo Balamate tout le monde se dit la tentative moito le sénateur Denis Kambai Chimbumbu bwa mujumu impa ujumi kaluta mbokwense bwa sindongo takasai munena atamba akuya akumpala to chifu moyo banya nani ulika benze mujumu no kwa kasai munena chifu moito kardi kuzonza kulisekolo abiamwa ni kulongolo ndongo moyo kasai munena moni mwabu titi chilambu meji mapya bikalo wanse bwa sindongo to kasai munena ipompa kalika tutunu manisho bwa se balonji bonso bandongo wa kasai munena pa yikolo fete muyuke ubimpa upesha nyane banyu partager mu fachaka no jabone kabiji bwa sindongo moyo mushundu wa kutanta amanyi kuba bantu bikolo bwa se woni mushundu pa wa kusutenir ndongo wa kasai munena kuja abone ko no kuja bwa sindongo to kasai munena afete ba abone babonyi mwandeu umanyi kuba bantu yika imutanta bwa se tumone wa kuisha akasai munena akumpa tujile bonso jilolo jilenga akumba zenu